Hagajing ther jong labba hagano phaisngi jong ka arpo terek unai lur arajar arpsan. Kelawan ra kajing shlei ka bejer khai hak surok ba kabran marjan bat ko umling facilitation center kabran hak shnang umling. Hagaba nak kajing shlei hakan ka surok ba kelawan ra kajing dheng kalik belane deki kenta bat kabla pentot ru ikalit kawan jekipat ba. Kadau kabla penlong ya kajing shlei kadina kajing thot jenginala bat kabambiang ya garkom shnayaki. Hagaba ko kala lang habro art li kilien jong surok ba bat kelawan ra ke jing kali na kadau ki kali kemla chu banyat leng bak nik surok kamtam ki kali red nama ke jing he jong ko kabelang hak nik surok kalong kum kapung banlat diginu nu jing ja ki bakam ki pulet panyat kali na thanong po kila poi kene ke jaka ban plat ka wei pu ke kali ban kaliang ka company shna surok NHAI kila pha ya ki kali po shilom ban pen khoj ya kene kanala ka bade kadau jong ke jing shlei